Anyang laki din! Anyang laki din! Sa dino tayo ni Manang Baneng, Manang Juana. Aday tiruwar, ma'am. Sibsibo ka na dagiti masetas. Nasayat mat nga ro nagasta Manang. Agrubuatag nga rodan. O sige, agan-anad kayo, madam. Ayun gayam. Sagbaya mang idasar kayo ti kanan ni Mama, ket saludsudan nyo pa, ino niya ti kayat na kanan. Mga no, reklamo manan. Wan, ma'am. Tulungak pa'y ni Baneng nga agsibog. Ta saan pa'y mo't anak kariing ni Madam Loida? Ay saanan Manang Juana. Agdalos kayo kit dito'y sala. Tapno makita yu adagos no makariing ni Mama. Naimbag abigat mo, Madam Loida. Aglisi ka man itidalan ko si Juana. Anya ti kayat yu akanan. Ta iso ti ilutok, madam. Saanan? Bilin nga mindaser kan, ma'am, apakanan kayo no makariing kayo. Sa dino tayan ni Baneng? Aday tiruwar, madam. Madama sibsibugan na dagiti masetas. Si Kantiag Sibog, ni Baneng tibaon mo ditoy. Ang, Awanan tingam! Aramidam na niya tibagbagak, tasyak tibos ditoy, nalalang! wan, Ma'am Loida. Kunak tumot nga min ken Juana. Siyakla ang tikayat ni Madam Loida. Saan mat asyak tinangibaon kan ka nga agsibog, Baneng? Nimot Cesar. Win ngam imbes nga agboluntaryo ka. Anya nga'y tinaramid mo. Nalawag nga agpilpili ka iti trabaho. Anya kalakit din aya, Baneng. Sa anak mat akasta. No anya ti impaaramid ti bosta, kat isumot ti aramida. Apay nga min aya nga ipasam kanyak ti aramid mo. Ay na di kan aglibak, taam mo kunday tangay style mo, Juana. Unay kan, Baneng. Tasyak pa'y ti dakes ita. Hoy, si Juana! Di mo disturbon ni Baneng. Nagadumanon nga bagbagam dita. Oh, nangagmut imbaga ni Madam Loida. Di na kano disturbon, Juana. Anya pa'y lang ter aramidam, Juana. Aglabakan na. Ang, sa anak pa'y anak kapagluto, iti pangaldawan tayo. Anya Madam Loida. kalakit din aya, Juana. Kasla di mo ang motor aramidam. Kan maysa, saan kumot at trabaho ti aglaba, madam? Trabaho ni Baneng ti aglaba. Nalipatan yun samot, madam. Di ko namkit de. Agpilpili ka iti trabahom. Nukas tamot lang. Ibaga kini Cesar tay katan na ka. Saan kumamot akasta, madam? Narigat mo't ngamin, no jak maaramid ti trabaho di ti balayo. Ang mga no siyak ti ungtan da sir kan, ma'am. Awanan tiyado pa yasaw. Ala, mapan mo alaon dagiti murang iti silid ko, tay labam. Agraman dagiti kurtina kanulas. Ha? Siguraduam analabam anasaya. Tanusan, amumon na niya ti mabalin ang mapasamak, Juana. Ay, naimbag pa'y ni Baneng. Ure awan unay ti aramidan na. Kat isulat ta ti paborito ni Madam Loida. Ngam siya, kanayon na apagpupudutan. Ure awan mat ti dakes nga aramida. Apay asi kataglablaba, Manang Juana. Da kayo matgayam, Sir Cesar? Apay asi kataglablaba, ako na. Kwa sir. Saan ka di at trabaho ni Baning taglaba? Wan, ngam awan ngamin ti aramida. Isu asya kung tinagboluntaryo nga aglaba, sir. Anya? Anya nga ron aramida ni Baning, no si kamag gayam taglablaba. Anya kay lakit din aya, sir. Okay lang kanya. Kabaalak ba? Bueno, ni mamamanan tinang ibaon kada kayo. Ay, saan, sir? Kas iti ko nakitay, siyak tinagboluntaryo. Apay ngagbuy-buya ka lang ititibay, Manang Baneng. Adda ka matgayaman, Sir Cesar. Itaman pa'y anasapang ka anagawin. Isalodsod ko tisong bata, Manang. Asino tinang ibaga mabalin mo tagbuyay titibay? Kat saan pa'y matanalpas ti trabaho yo? Kuwang amin, sir. Anya ako? Imbis at tulungam ni Manang Juana nga aglaba, tatrabaho mo taglaba. Day tagbuy-buya ki di, titibi ti pangpangrunam. Di mong tan ni Baneng, Cesar anak ko.
Siya tinangibaga. Ang mabalin na tagbuyay ti TV no kayat na. Mama, Dahil tatipod no, anak ko. Sana bale, tabasit lang mati malaban. Kabalanan ni Juan ang aramidan dayta. tsak magustuhan ti kasta, mama. Ang yaman ang tidakas ngay narabid ko. Agpudno kayo mang kanyak, mama. Adda ka di pagpaborito yo, kadagiti katulong tayo. Ah, Ngamin, kasla parigatin yung mituna, Jamaysa. Jamaysa, agbuybuya lang iti TV. katanya nga ro dito. Agtrabaho, tagsusweldo. Uwin angam saan na trabaho ni Manang Juana ti aglaba, mama. Agpadala ang ti sweldo da kan Manang Baning. Iso arumbang lang agtrabaho da adwa. Ay na, nagadumanon nga bagbagam si ka Cesar. Ay, yan niya kay laki din aya, mama. Sana nasaya at nga dati pagpaborito yung ababaunan. Kasano nung maupay yung maysa? Amuyo mo't anarigat ti agsapol iti babaunan na mapagtalkan. Anya di imbaga ni Mama Kanyak, Manong Cesar. Inungdam ka numan. Anya laki din ni mama. Saan ko nga inungtahan? Binagbagak lang. Isumati ko na na. Binagbagak lang nga din ko. Ngamin, adda ti paborito na. Apay mata na ibagam di kasta, Mano. Itay simmang putak, nadanunak ni Manang Juana aglablaba. Trabaho mat di Manang Baning ti aglaba, Manong. Day takit nga rod ading ko. Trabaho na ti aglaba. Ngam ni Manang Juana ti aglablaba. Tabising agbuybuya iti TV ni Manang Baning. Anya? Amom ka din o sino tinangibaga mabalin na ti agbuya iti TV? Sino, Manong? Ni mama. Anya? Anya di aramidan nyo diti pagtrab-trabahwak, tatang. Ay, umay ka lang magbisitaan. Ahwa na anak ko. Anya kay lakit din aya, tatang. Kasano, no makita da kayo ti among ko. Sa pa-istrikto dayjay ang Madam Loida. Ay, saan matsiguro? Pumanawag to adagaws. Kaya't kalaang makita. Ay, uwan gayam, at dati prutas kan basit anata nga intugot ko para itibus mo. Mala, idisuyo pa'y laang di tatang. Ay, adamat gayang bisita, Manang Juana. Ay, pasar ka Eh, saan na, ma'am? Ay na, hala okay laang. Amangan nga no agungot ni Madam Loida. Ay, di ka madanagan. Tadaakmat. Day of ko ita. Malakit di. Pasar kam ti bisitam. Ta iti unag nga agsarita kayo. Agyaman at launay, ma'am. Ay, awan anyaman naman ang Juana. Nasingpot mo't gayam ti bakla abos mo, Juana anak ko. Wan tatang, nasingpot da Ma'am Kiko, kun Sir Cesar. Ni Madam Loida laang ti istrikto. Kaslag pilpili iti babaunan. Uray kaskasano, nagasat ka lata. Tadalata mo ti mangisakit ken ka iti daytoy balay. Wan nga rod tatang. No awan da Sir Cesar, kun Ma'am Kiko, ang mga nabayagan a pimanawak ditoy. Ay aywan kayam, kaano nga gawid kay iti balay? Kailiw na kakano ni nanang mo. Kaya't nati umay ay di namat ngamin kabailan ti magna iti atayaw. Jack pa'y masigurado no kaano tatang. Ngam padasak to ti makisarita kini Sir Cesar. Ang mga nupalubusan na nga agbakasyon. Ay kawan nabayag mo tayo na saan ka nagaw awit. At dapat bisita ni Juana Baning. Dayjay ka diti asawa na. Saan, madam? Atang na dayjay. Single pa'y laang ni Juana niya. Aya, Wan, madam. Gusto tinangagyo. Ay, masaludsod ko man, madam. Mabalin matgayam tagbisita dito'y balayo. asino tinagibaga? Kat no pinastret ni Juana ti bisita na, madam. Bayam, kasaritak to day ta Juana. Sana nagpakada kanya.
Madakit din pinastrak na bisita na. Kasanulangan nagtatakaw day talakay. Asino jay bisita ni Juana, Kiko anak ko. Ni Tata Goryo, mama. Isugayam da ni tatang na. Asino tinangibaga mabalin na pastrakan dagiti bisita na dito'y balay. Mama, anya kay lakid din. Aya. Kanayon lang na pagpupudutan yun ni Manang Juan na. Siyak tinangibaga-pastrikan na tibisita na. Anya, kasano nagtatakaw day chay? Ay sus, grabe kayo mat mama. Kasla na simpot ba't ni Tata Goryo? Saan mat nga aglang lang ang agtatakaw? Anya ti amom, apay, Diyos kaya tamom amin. Ay, uray si Kamet, mama. Saan mo pa imat nga am-amo ni Tata Goryo? Ngam, ipagarup mo kit ding agtatakaw? No good, tikasta mama. Sa dino tinangalaan nyo kadagiti nateng kang prutas iti kusina, baneng? Saan ka pa yung na nakikinda? Inyag ni tatang ni Juana dagita aprutas ken natang, Sir Cesar. Apay, adda ka di parikot. Ah, kasta gaya. Isumot laga makasla organic. Saan kayo nga agungan, sir? Saan nyo nga ibasura dagijay anatang ken prutas? Apay ko ma, kit presko mo dagita anatan. Sayang anong maibasura. Sip-sip mo tay ka, Juana. Kagasam, taad dapay ti paprutas ken natang nakadasar. Anya ti bagbagam manang baneng? Asino ti sipsip? Ah, ay kwa, awan, Sir Cesar. Sana nasaya ti kasta manang baneng. Agpada nasaya ti trato mi kada kayo kani manang Juana. Isu asana nasaya at ngap apalan nyo ti tunggal maysa. Nangag ko ti imbagam kini Sir Itay, baneng. Ka, anya ko maitano nangag mo. Ammom, talagaan na punwa na kun kan ka ah. O, di mapunuan ka lang. Anya ko maita. Gapula ang tasika ti paborito ni Madam Loida. Natured kan ang mga ramid ti kasta kanya. Basol ko ka de, no siyak ti paborito na. Day takat, si Kala ka na yung tinasaya at iti imatang ni Madam Loida. Siyak aka na yung tidakas. Awan maaramidam, no may papan iti day tabanag, Juana. Ti pinaka-the best nga aramidam, kat akseptarem langan. Ni Madam Loida tibos iti daytoy abalay. Kasta gayam ah, daytoy ti maibagay kan ka. Anday ko! Anday ko! Ipatam tibok ko, Juana! Ay, di mapaspasamag dito ay Manang Baneng, Manang Juan na. Ay, pasensya kayon, madam. Anya ti pagapamaan nyo? Agasam, agpinungot kayo pa'y. Apay kadeya? Kasanong mat nga minsan, naapalaunay ni Juana. Ngamin, siyak ti paborito ni Madam Loida. Wan, umapalak ngamin. Uraan niya di aramida. Kanayon anapudot ti ulo ni Madam Loida kanya. Ay, dayto yan ti bagbagak. Kat, papanawin yun aday ta Juana, sir. Managapal launay. No si ka ti aday di sitwasyon ko, maragsakan ka kadi. Tawak lang ang mabambanog kan masaksaktan. Ay na, drama ka manin ako na. Agtalnakan Manang Baneng. Urayin tayo lang ni Manong Cesar, tagsasarita tayo. Dayta mama, dayta ti bunga ti dagas nga ramid yo. Anya kalakit din na ya, Cesar. Apaya siyak ti pabasulam. Siyak ayatin ang ibagang agpinungot da. Una yung tapilosopo kayo pailaang amin mama. Amuyo ka din o anya ti makagapo. Basta tinapatag. Awan timbagbagak ng agpinungot da. Wen, awan timbagayo. Ngamda kayo ti makagapo. No apay anagapa da manang Juana, gan manang Baneng. Anya. Kasano mga amin mama? Favoritism ka. At dati paburam kadagiti katulong tayo. Anya nga ita. Napunuan mitten aji maysa. Ha? Dahita ti pudno mama. Isungag nakam kayo kuman. No anya ti trato yo kani manang Baneng. Isu kumamit ti trato yo kani manang Juana. Iti kasta, kit maliklikan ti riri. Agrubat kami, mama. Nagananad kayo, Kiko. Kitaan nyo manan ang mga nodamanan ti madanon mi nga gap-aba dito'y balay, inton malam. Siya kon ti makamu kadakwada.
Sigurado niyo lang, mama. Delikado, nagpinungot namanan. Sapay nakapsot kayo. Di yu itakabalan nga anawaan. Awan, ti pagdanaga man ako. Nakaamiris akon. Ay, katkasta mama. Saan nga minanasayat nga dati papaburam kadagiti katulong tayo. Tatay tati mabali na pagrugyan ti saan da pag kinaawatan. Inulit mo manen, anak ko. Kasta manen, timbagam kanya kiti kalpan. Numasapol nga ulit-ulitak, tapno di yu malipatan, aramidak, mama. Ay na, di mo pa ilang arod ipatarpulin, anak ko. Ay, kat no kaya tiyo agad ipatarpulin ko, ta ibitin ko iti siladyo. Wana, agina na kapailaang. Agmerienda tayo pa'y. Saan pa'y analpas ti trabahok, madam? At dani ba neng iti salas, or orayon nakatagigidan tayo ng agmerienda. Amangan no. Ay na, di ka madanakan. Saan ka nga umtan? No, anyaman tinapasamak iti, lipatan tayo kuman. Agyaman ak unay, Madam Loida. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, siyak tinagkamali. Katita, kayat ko ti makabawi. Diyakon kayat amaulit tinapasamak, Juan. Diyak kayat nga aga pa kayo kinibanin. Dapulaan tagda paborito. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Oy, Carl, hapay kasta ti panag-isisam mo. Kaslada kaya da sa wanday tanga isam mo, na idumdum mga isam. Amam kadi, nakaragrag sakak itangal daw. Gaputan na sabat ko itay ni Reggie ijay ayan tigit. Kat iniseman naksika. Ay, crush ko talaga ni Reggie. Anya? Nakaragrag sa kagapulaan ta inisaman na ka? Ti saludsod, no kras na ka nga tamat? Anya? Ibagbaga kon Maylin, ha? Narigat, ka nagsakit itirik na. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Timang namnama iti may sabana, ga imposible ama pasama. Naimbag nga oras mo, Hana. Reggie? Imayak dito ayan mo. Kaputa kaya't ka kung mga awisin nga aglans. Ha? Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ngam... Ala, umay kakit din. Amo ka saan ka pa nangal daw. O sige, mabiit lang nga ron ha? Lagpasak laang day ti aramida. Sige lang. Take your time, Hana. Agyaman ak una iti pa-freelance mo ha? Awan na nyaman na. Sigakit di man. Un nga yan. Naimbag man tasan na ka nga inawis ni Jeric Amahan. Si Kaa talaga. Sutor mo mo da dyan. Isa na ya. Wan, ngam saan kumot atay? Ha? Kasta ka day. Amahan kid di mo na siya ti type mo. Anya? Uy, tila ibagbagang. Ala, nalpas tamot ten anangan. Agsublitan iji office. Tapno makain na natapay. Sakbay nga agresyong manan ti oras ti trabaho. Ay, ang haba naman ng hair mo, Carl. Ha? Ay na, urasan mo nga ibaga. Amo ka nagidan kayo anangan kini Reggie itay pangal daw. Ay, chismosa ka talaga. Inaamin ko, chismosa nga ako. Oh, ano, totoo ba? Wan, naggidan kami anangan. Nagkulit man ngamin. Isu nga iman no gutak Ngamin, no jackpot gun, di nakmut na sardengan. Kat,
Da kayon? Da kayo nga ibagbagang saan Ay na, huwag ka na ngang pabebe. Amo ka type mo ni Reggie, di pailaan. Hoy, day tangiwat mo. Amangan no adama kang nakababain. Tunam lano asino ang kapintasan, nakaal'alas matirupa na, nakabatbatit pa'y ababai. Why are you angry, Mylene? Is there something wrong? Marurudak ka talaga, bakla. Kat, ibagam ano anya ti magagapo, iti kasta marurud ta adwa. Naku na ngamin ni Joyce kanyak itay, anakita na kanudahan na kin Reggie, anaggidan anangan idikalman iti lunch. Dahil tati pakarurudam, kanapay ko mamarurud ka. Kit ni Reggie matamis mo tinangawis ka ni Hana ang mapandamangan. Ha? Nabayag matan nga gusto ni Reggie kini Hana. Iso asaan ang nakakaskas daaw. Ay saan? Jack itulok. Siyak ti kayat ni Reggie. Saan kat adayjay ahana? Ha? Nakaalas ti rupa na. Nakabat-batit a babae. Ken nakaluklok magpay. Tiyawanan bae. What? Abay nga taakas ta di pa nagsasaon ni Mylene kontra kanya. Kagyak mat-an-anuan. Ay na friend, amomon insecurities na laday jay. Ha? Nabayag ngamin nga gusto day jay a babae kini Reggie. Ngam saan mat nga isuti kayat ni Guy. Ay, ang saklaf naman. It hurts kaya. Ha? Alam mo yung feeling na gustong gusto mo yung isang tao pero hindi ka naman gusto. Ay, ang sakit. Nagsakit itirik na. Sika talaga. Nagaduman ti imbagamon. Kat, pudnumat? Iso abay amla ang aguraan na kadaya Amaylin. Was mi paki, kunam anya lagid din. No siya lang ti pagaramida na iti kasta. Ha, lipakat. Anya? Nagseselos na wala namang karapatan. Ew, yaks, kadiri girl. Hi, shame on her. Nay, si kamot ti masabat ka may line ka na kan. Ha? Unang kal? Narabian ka, may. Ay, mabit lang. Kaslabagas mo day taimot mawalasan ka. Ha? Ay, unang kal. Gimatangak lang iti may sakilo abagas. Naimbag lang addalutwak no kasjay amabisina. Ahay, bumayag ka di mo day tamay sa kilo abagaskan ka. Ay, walang kal. Abutin pa iti makalawas, At niya, Sa anak namin unay amang manganen, angkel. Sagpaminsan laangon. na taapay nga eh. Agtitipidak namin, angkel. Agur-urnungak man iti pagpadermak. At niya, pagpadar mga ibagbagam. Wen, angkel. Napintasak mat. Ngam kayat ko ti ad-ad pay apumintas. Ha, Kayat ko amawan ko madagito'y kamurok. Kun maikat ko madagito'y kaslanag na antibirruro ko. niya, Numapasamak dayta. Masiguradok nga agdato ng kanyak ni Reggie. Nay, apay ngay day tapang magimon may line. Kasla kumut-kut tong kamutan. Sa anak namin unay amang mangan, Auntie Belen. Ha, Agur-urnungak man iti pagpadermak. anya. Tapno ad-adda apumintas daytoy ka anakan nyo. Ay, day talakit din ti makagapaw. No apay asaan ka amang mangan. Ay naapo ay may line. An-anwam tinapintas arupa. No awan mo't karga da itachan mo. Di kakat mangan amangan. Un ka di Auntie. Kalpasan ti panagpadermak. Mga anak tumanin amangan. Kunayo laang itaa. Tatalaga ayur urnungak. Kayat ko at talaga ti pumintas. Bareng mapansin nakmet ni Reggie. Anya!
lunch, Maylin. Dinakman panpansinan si kahana. Awan ti happy lands, no si ka ti makikita. Anya? Kan makikita mat, asa anak amang mangan iti lunch. San ka di? Agtip-tipida, gaputa agur-urnungak iti pagpadermak, iti rupak. Maawatam, ha? Ha? Iti kas na, ad-adda pumintasa. Kat numapasamak dayta, siyakton ti kayat ni Reggie, agarem to kanyat. Aging nga, ada kaminto iti udi na. Kasta? Di nakman insultuan iti panagsungsungbat mo, si kahana. Amangan numatumpa ka. Anya? Hoy, I'm not afraid. Duh! What? Ni Maylin agpaderma? Wan ka no. Isumot ti ibagbaga na itay. Nga uray nala ipasikat kanya. Uray saan kumot asal sa ludsudan. Ang tagtagiinap sa mata ni Maylin. Agkuring nga tati darmagan ko na, panagkunak saan? Ha? Isumat lahat kung makikita ang mapanmanga ni Jay Kantin. Gayam, your ornungan na di pagpaderma na. Ay, nauna yan. Kat, anyangay nga rod. Isu nga rod ti kayat na. Agpaderma ang ata, tapno mabansin ni Reggie. Ha? Wen, isula ang mati-purpose na dayjaya babae. Tapno mabansin ni Reggie. Anya ti amuta ngay. No agbaligi iti kasjay nga aramidan na. Ay! Diyak lapat siya na magustuhan ni Reggie tikaskan ko na. Nga uray mamin ano nga agpaderma. Anya? Oh, pangaldawan. Ngam adda ka madlatan dito table mo, ha? Si Kamaylin. Ha? Apay, saan ka kadi amapanmangan? Apay, nagkulit ka si kabakla. Ha? Manun adaras nga imbagakken ka, asa anak amang mangan. Agday-dayatak maawatam. Oh! Ulcer lang di maganap mo iti dayta. Agur-urnungak nga rod iti kwarta. Iti kas na, makapaderma akmatan inton umay abulan. Ala. No dayta ti kunam. Let's see the result no agkuri ka di matlaeng di taropam. Oh, nagsapa ka mutan, Maylin. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay ili anti. Sanak pa'y asumrak iti trabaho kita. Ngamin, itang aldaw ti schedule ko iti panagpadermak ijay ili. kasta ka day. One, iso ama siguradok ano agawid ak inton malam. Ad-adda apumintas na iti rupak. Kat, masiguradok nga inton sumrekak iti trabaho inton bigat. Pansinan na ko ni Reggie. Anya, Ha! Agsagana kanyak na jay ahana. Oy, friend. Absent ba ni Maylin ita? Kat, anya ko matibibiyang takin ko na no absent. Ada siguro na patag-apag na Oh, amang ano na ba nagpaderma? Ha? Iso ngamin din ako na naganyak idinaminsan ngal daw ka. Kastaya. Kat nasayaat tapno makita tayo man ti epekto na itirupa na. No umepek hanggang no saan ay soas alaglaang timaganab na. Talaga adang nga. Inton kwan, marurud mananday jay kan ka no kasta akat katawaam. Gat, pudno man. Anya lakit din. Isula dahi jay ti saan na nga ibang panganan. Tapno lang makapaderma. Ay nga, makita. Makita no umepek ako na. Anya, nagpadermakan idigal man, Maylin? One, iso sa anak asimra. Oh, ayan na nga iti epekto na di tarupam. Awan mo di makita ka nagbaliwan na di tarupam. Maylin latamad. Anya,
O, pudno ti bagbagak. Awan ti makita ka nagbaliwan na day tarupam. Sardengan nakman si kabakla. Bigbigat nga. Ang mga nudyak malakdan ti ungat ko. Gapo iti panagsasaom. Oh, hi. I'm just telling the truth and nothing but the truth. Amo, Maylin, day talata kuman ugalim ti impadarmam. Itigas na. Isu ti pumintas. Tano day tarupam ay was effect nonsense. Anya? Hi, Reggie. Amom ka di? Nagpaderma? Ha? Di mo ka di madlaw iti rupa. Ad-adapin ning tasak. Saan ka di? Ha? Kasta ka di? Kat nasayatan no kas na. Nakaragragsa ka. Gaputa ad-ad damanen a pimintasak. Napintasak met asigod. Ngam pimintasak akarkaro. Nagpaderma ka gayam. Awan mo't makita ka nagbaliwan na day tarupam. Isulat tamot nga iso. Ha? O sige ha. Panawan ka pa dito eh. Inak man iyayan ni Hana. Bareng saan pa anangan. Inak awisan ngaglan. Ha? Mangan kamot ka na. Happy lunch. Napayakas na tila nga, Maylene. Italtal magmumutan day tachan mau. Nasakit ka day. Wan nga rod, auntie. Itay pa'y ngagsaksakit. Apay ngay. Amangan kit dimat no adanakan mo anay kontra. Awan mat, auntie. Kinapod nuna. Saanak pa'y anang nangan. Ha? Awan nga min apulos tinabati ti korta. Saan pa'y mat apa nagsusweldo. Anya, kayat mo asawan. Inusar mo lang ti kakaiso na kwartam iti panagpadermam. Wan, auntie. Ngam, di nakmitlat na pampansinan ni Reggie. Ha? Kunamlan no asino akagagwapwan. Anya, Agurnungak to pa'y iti kwarta. Taulitak manan ti agpaderma. Bareng iti maudi agundaway. Kat mapansin na kun ni Reggie. ay na Maylin aya. Isuladay ta ti makagapaw adi kamangmangan. Daytan ti pakaulseram. Anya lakit din. Ha? Adula amin dayta derma-derma. Awan mo't makitak nga epekto na iti rupam. No dayta kwarta pagpadermam. Kat inggatang mo iti kanam. Nasayaat. Saan kumangag saksakit dayta tiyan mo akasta. Anya, mama, di ka din? Sala nga siya, kinangibagagan ka. Ngawan makita nga epekto na, di tarupam, ti panagpadermam. Anya? Oh, no siya, tisi ka. Di pinagpadermak, inggatang kulat ta kumaniti makan, nakatulong pa'y kumaiti sa lunat. Anya ngay ita. Agparikot ka man na niti kuwata pagpa-check up mo. Gabi ti kanayo na panagsakit ti tiyan mo. Ha, kundi pa derma ka, tapno mapansin na kalaang ni Reggie. Hamong nga minan niya, do di nakakaya ti may sa tao, saan laang. Saan ka nga garamit itiwagas, tapno laang makayatan na ka. Inaramid mo dayta, tapno laang mapansin na ka. Ngam di nakalatamat pampansinan. Ay na, sayang lang di kwartam. Ulsarkit di ti maganap mo iti dayta ngay naramid mo. Saan nga minanasayaan, nga ipilpilit ti bagi iti tao, as saan na tayo atay. Nakakapagod lang, Maylin. Nakakapagod lang, ha? Iso ano anya tilangam, isulatan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay parang tarabay. Anya Laki Jane.
sirip ken pakul ti limabas. Ah, nila kay Pidrang. Wen, Mapanman agsirip kin agpakulan ako nana. wala, taisot pangortaan na. Manggamrod man na. Ha? Nakangingi na ti singir ng agrepair. Sang kay baga na asan na nalakat agsirip-sirip kun agpakol-pakol. Dinamag mo kumaken kwa na no apay anangin na ti singir na kadagiti mapan agpariper itirelo, kas kada porselas. Day talamot mang putod. Damagag to mga agpaisaw. Mas dawa magkanimang Pidrang. Dua gasot, putid lang. Ijay lugar dananang kaw. Kit 50 lang tagpaputid iti bracelet tirilaw. Anya lakit din ni Mang Pedring. Abroad pa'y di anak na. Aggamrod pa'y laang. Ay, nalabas. Huwag nga rod Di pa'y laka agretiro. Talaklakayanay. Tapno agretiro mo't amang luklukon. Kaya't na pa'y latag trabaho kat 50 lang arudin titawon na. Aya, kunak mo si 25 titawon na. Tanapuno mo ti kurar ti muging na. Ping-ping na. Kada tenged na. Kasla tenged ti baka. Nalabas kamot lakay. Tenged ti ba kamot nga bagbagam. Agkurareten aga po iti kinagamrod na. Anya lakit din nga agpaiso dagiti kakasta a pinarswan. Gamroad. Nagngay na ti singir ni Pedring nga agputad iti bracelet ti relo. Manaw ti siningir na kada kayaw nanang. 250. Anya, may nagnginan. Di kay palagi matang iti sagto 250 arilaw. Nagadaw dita, nagpipindas pa eh. Ay, gamrod at talaga na ita adjust kya tao. Nagganas at tik-utik ulan. Ay bayamo na anak ko. Sa anak to na mapan agpa-repair kan kuana. Awan samot ti paripiryaw nanang. No adan tumanan ngam saan taon nga iso ti pangipanak. Ay, gagarag man ti lumabas iti pisto na. Intun mapanak makichinda. Dumagas ka iti ayan na. Way, nanang. Taagin dadamag aktuman. Agar-aramid ka. Anyat damagam ngay. Agin paparipirak Numangibaga iti nangina presyaw. Agin atrasak. Inton kwan, agin uungat tumat kan. Agin dadanog aktumot din aking kuwana. Anya laki day. Nay, sigang magkayam, Nek. Nagpa-repair ka. Ay, wain mang Pidrang. Kanyat pa-repair mo. Na ito'y man railawk na nalukay ti bracelet na. Kapodak ko manaw. Nalakala na ita. Tawan mo lanagak dita. Kasta ka day. Ngam damagag pa yan, manaw. Ta, mga nukurang to intugot ko akwartak, manaw. O, antayin tugot mo 500. Umanayan. Ha, 500 ti bayad ti paputay, manaw. Nay, apay bagak aya. Bayad ti paputod na ita. Ti kunak. At alakid di imot mo alimagasot mabalinan. Nga may nusang gasot lang ti intugot mo akas. Ay kurang Agam gapot alimagasot. Nawadwad na itan. Andan to pa ekstram. Apay mano aya, manaw. Dua gasot lang. Inagninan ngay. Nay, nalakaaya ti agsirip-sirip. Ken agpakpakol dita. Ay, isumo lagayam. Ay, isumo lagayam pinanaganan da kayo iti sirip kun pakaw. Taday ti bagbagayo na dagreklamo iti nangina priso yaw. Ket talaga may. Isungarod nga da magnifying glass nga aramata tapno makitak ti sirip-siripot kun pakpakulak. Siga mamay ti agisolbong iti nagbatitan nga about na makitam. Samon to pa'y pakulan di nagbasit abanag nga isolbong mo. Nung ngay agkamali ka, mapakulam ta imam. Apay nalaka. Nadamag king ka na no pakulam taimam, manaw. Agpa-repair ka mo no saan? Urang ti kwartak, manaw. Kunam iti adali magasot mo. Sangaribo pa'y kidi Ang paggatang ko iti si Dan mi datoy. Awanan ti umdas a pagpa-repair ka. Imay ka lang na naktakmay. Sapay mabaybayadan ti oras ko dito ay salbang. Yeah. Anyat ipa-repair mo, manang Marsya. Daytoy man rilaw, tasaan ba't nga andar manipod pa'y iday. Naglati siguro tari lumon. Diyak ba't basbasan. Kansaan nga glati ti puro abalitaw. Ewan gayam. Manaw ti bayad ka no mapagandar maw. No, mano ti baklas iso ti bayadam. Sa gasaw ti kada baklas.
kita akman. Ataw, yo. Amangan no inem abaklas gitu ya. Sabay ang malukatak, ti pinakaunag na. No inem abaklas times 100. 600. Ha? Ay, saus. Inti rambutan ti kalkalaingan na. Nakangingi na mulaw na ipidrain. Amo manang, narigat kag sirip-sirip iti nagbabasit nga about. Kin nagrigat kag sukit-sukit. Kas kada gipit-ipit iti nagbabasit apaset ti unag tirilaw. Narigat kag pak-opak iti nagbabasit a banag. Nagkuna nga may napakulam kat saan mo't aday ta bracelet na ti paripir ka. Diyay mo't unag na. Narigat ti mangipit kadag iti nagbabasit apaset tirilaw. Agriyo mapay ti ima kag pigirger. Naisapay day ta kung kontrolak isuan narigat. Tawarak mo't na. Patawaran kan. Uray 550. Kasla di mo mo't kinisayan no kasta. Siya ka namin ti tumawar. Manungay. Sa ngagasaw. Anya. Kaslay libre kung ti amin arigat ka. Tapno di mo magkuna. Ikatentan di talugasot. Tapno talugasot lati bayada mo. Ay, awan. Nanginalata. Manaktak kayo. Donasyon lati ita dyan. I-donate yun dahil 100 yaw. Payakad ngam ngay kat donasyon nga raw. Manungay nga ron, ti i-donate yun ko ba? 50. Anya laki day. Anyat ko na yun, Lola. Nagpa-repair kayo kani sirip pakaol? Wala. Tay sumot tinakita kay ilay. Nubuklis nga agsingir da jay. Kat no dak sinardengan. Aging nga inted na titawar ko anak kabababa. Na may sak tilukaw. Imbes a 600 ti bayadak, nagbalin lang a 50 pesos. Ha? Ay naglaing kayo, Lola. Kano di pa'y matawaran, uray pisaw. Uray kadalam disipang na, saan nga agpatawar, Lola? Naglaka, anya lakit din. Daita, tinangatiwak ka na kayo, amay. Nakapasyar kayo mo dito'y, Lola. Ay, masurunak. Asino ti kasuro nyo, Lola? Dayay asirip pakaul, ni Pedring. Linuko naklakit day. Pagkunaan nyo, Lola. Oh, kita unday to'y relok nga impatarimaan ko kunkwana. Aglatlati matan ti bracelet. Kada hour, kan minitan na. Nakalawas pa'y lati na palabas kat kastan. Kasta talaga, Lola. Tadaan mo Jerry Luyo. Ay saan? Uray pa'y sa nga gasot atawan day to'y relaw. Saan mo ang mauray nga aglati dagiti piyesa na? Ta 22 carats gold day to'y. Ay na, sinukatan lakit din ni Pedring ti bracelet kan hourhan kada minitan na. Naglukumitan. Masapaw nga subli na tinala na bracelet ti relaw. Palugubak no din ay sublay. Ha? Ay, sana mabalin dito nga inarabi nila kay Pedreng, kani Lola. Anya ti aramida mo lakay. Lugubak ti anak ti Jablaw. Wano'y palugob ko, kadagiti kakasinsing ko atusaw. Kun miron, tapno, wag nakab. Ay nabay amon lakay. Senyor day jayan. Narigat mat no diswan nyo. Marwam nga ron, ti loko alakay. Masapol amay kaniti pagnakman na. Saan nyo abulbulwan? Ungtan nyo laangan. Kan pa isubliyo ti sinukatan na apartes tirilo. Dayta ti kasayaatan. Anya lakit din aya. Ay, saan nga sigurado ti langgong alakay? Tamaramanan na ti saan na pa naramramanan. Ha? Anya lakit din? Nek, made ti darasudos. Ha? Kinasaritam gayam da badol ken umpong, tapno luguban nyo ni Pedring. Apay, saan nyo pa'y nadamag nanang? Linuko na ni Lola. Sinukatan na itilata, bracelet ti relo ni Lola agol. Amaw, ngam saan nakastaa, paisubliyo laangan, ngam ti diswan nyaw. Ay, awan. Agsayang tayo lang iti kanito, nukas na taramiden tayo. Kano nagtangkin to ulbod da jalakay. No saan ko na awan pang binuram, awan pang ikwitsam.
Imbaga ano, lugubam, tapno, da pangikwitsam iti basol na. Uray mabmablaw, tapno, kwits. Aniya lakit din aya. Madia talaga nung da kayo ti agtignay. Iso asyak langan ti mapan makisarita kan kwa na. Nay, apay ngay may ka dito'y balay, Melinda. Dito'y atalaga ti imayak. Tapno makapagsarita ta na sayaat nga awan makasinga. Awan makasi nga. Ay dakas sa tipang panunutom, Linda. Kaya't naksasulisugan na. Nagpuskol mo tarupa mon Pedreng. Jak pagtatakunan ti langam. Saan aday tati imayak? No di ka, ti sinukatam a bracelet a relo ni nanang. Da, nya sasawamay. Di ka man agin didingawan amom iti inaramid mo. Panang loko day jay iti bakat. Awan konsensyam. Ay, aktal na ka. Agawid kan, tamadisturbo ak. Aginanak, tadi upaw. Di nakriribukan. Nay, Di mo ka di kayat nga isubli ti balitok a bracelet ni nanang. awan amok iti bagbagam kunak, nay. Awan amom kunam. Awan ti amok iti pagpabasol mo kanya. Ay, saan tan apadakalan da ti Pedreng? Isu nga road asya kun ti imay, tapno na saya at ti amin. Tapno malpasan ti parikaut. Kat naanaya saan ti amin. Sasawamay. Makapapudot ka talaga. Agawid ak manlangan ta makaamukan. Kanya laki din ay Linda. Napaay kala iti gagaram agpudot kan. Aniya? Ulitak makaamukan. Bayan, ay ko kasanda ka. Natukol ti sikan kan parang pagkaw iti namayan nyo anlay. Loko ka, alakla ka yan. Ay, gusto na. Sweetik ka lang araw day. Anay. Manlibrong ka pa, langgong ka lakay. Kwa, aklo na ka na. Kwa. Asino ka tam, ti bracelet ti relo ni Lola? Sinitik mo ni Lola? Ha? Uwan. Anay. Laklakayan kan, nagtulisan ka pa ilaeng. Pati bakbakitan kay lukom pa ilaeng, Mike. Nagngina lang araw din ti singir mo. Pagpambar mo dahil sirsirip ka na pakpakol na narigat. Kwa nga men. Apay, awan konsensyam, lakay Pedreng. No, minay sa anak mo nga men ta binarat ng iti oray lang So binalas mo tayo, yung nakakaasya ba kay? Kasta ka day. Kwa. Naglakat ti remedyo na. San mula ko man ngay nauawat ti kwarta na, 50 pesos lang. Kin san mula ko man na tinartarimaan ti rilo na. Iti kasta, saan ka na suliso ka ng tulisan? Anya nga ita? Kaya mau, tatulisan ng damot ti biyag mau. Ay, saan barok pangasyaw? Poston, di na kabilanan ta. Ikarek, agbalbaliw ako. Saan ako na mapanag-repair iti rilaw ta, mabain ako. Mas dawa ka. Noon anum ti adu a kwarta. Kit pau-pau-itan na kapay ti anak mo, iti nagadu a kwarta. Mapanak ngamin iti palutan. Sugador ka pa'y gaya Ay, di nakita na iti kasta mabut-butangak. Ikarek, agbalbaliw ako. Uray puto nyo ti kunak. Manipod ita. Di akong rumort pa dito yung palay. Awanan ti rupak nga isarang ko iti tattao. Ay, di pa ilang awanan ti rupam, lakay Pedreng. Ay, barok. Pangasim ta pakawanan dakon. Kasano ngay, dagiti nagadwa linuklo kayaw. Dagiti ginamgamrudan yaw. Ay, laki din ay pakawanan dakon. Anya laki din. Sana dakes ti manggay kada ag negosyo. Nulakay tadi ka manglukaw iti padam a taaw. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Jocelyn Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, Nagrigatan ay ati managtulaw. Angela, bakay? Asino aya di nagpatulong kan ka itay mani?
Diya ka mo daya tao, tinulungak latan makastrak iti trabaho na. Uray di mo am mo a tao, tultulungam. Ay, kasta talaga. Angela, bakit? Managtulong ak garaw. Nalabit, anamuan da iti sa bale at tao ang managtulong ak. Iso akim mamangdan kanyak ngagpatulong. Sa bagay, mayat mo't day tangar aramidem. Makatulong ka pa iti sa bali at tao. Ay, unmot bakit? Ado nga mintam amaw, kamabalinda pagtrabahuan. Man nakigayimak ngamin. Umay ka nga rodan, naidasar kun jay kaninta. Mabisina ko. Ay, makabanog. Kanayon latan nakasto iti mapaspasama kiti biyagaw. Langam manen tinabambanog mani. Anyat inararamid mo aya. At damanan nagkidaw iti tulong kanya ka. Anya manen aklas iti tulong dayta. Agsapsapol iti trabaho. Iso nga inrekomendak iti kumpanya nga mo. Kat, Ay katagsarita kami pa na yung bagya manager iti dayja kumpanya. Barang adu pa iti bakante a trabaho. ay agbambanog ka laang iti day tangar aramidem. Awan mo't maganab mo. Ha? Anya nga awan maganap ko sa asawa Manjila. Adda kasukat ti amin nga aramidag. Ha? Uy, tumultulong nga ngagpaisaw. Ngam adda kasukat na. 5,000 ti tunggal tao ames ko iti trabaho. Anya? Utek, taramatan ni tanapanawan bakay. Kakaiso na nga do ti amok a negosyantay. Aldawan, ngam adda ka pa'y mula dito'y balay, mani. Sa anak ama pa nagtrabaho itangal daw bakit? Eh, apay ngay. Aha. Oh. Oh. Makitam na ito. Ha? Oo. Sagsasangaribo mo't day tamani. Ha? Ay katuwan na. Si Manny ko naman. Nagbayadan kanyak nagiti natulungak ang trabaho. Ang madiday tangar aramidem. Anya ti kayat mo asawan, Angela? Saan ama ko na panagtulong tar aramidem? Gapot agpagpabayad ka. Ay, hindi mo man kontraan ti diskartek. Bakit? May ramraman ka mo ti tar arabidak. Makamu ka? Anya laki din, Angela. Di ka ang sumanao dita. Pay anak latay tar aramidag. Pagsayaatan rito. Nay, nagsapa kamot niya may dito balay pari layaw. Huwag pari manay. Kaya't ka kumamakasarita. Anya kumangay, ti pagsaritaan ta paray. Hala, ibaga madago sa intanay. Ado pa'y taramidag. Diyak kaya ti madisturbaw. Kaya't ko kumamit, nagpatulong kayong kaparay. Anya klase ti tulong paray. Agkasapulan ak iti trabaho. Nabayagan na nabakanti ak iti trabaho. Aya, Ay, sa apel ako matamatulungan nak may. Akas iti panang tulong mo kadag iti daduma at tao. kwa. Kastunay. Parilayo. Tumultulog ang agpaisaw depende kadag iti tao nga masidag kanya. Ha? Anya tikat mo asawang paray. Ati, kaya't ko asawan, sa anak la basta tumultulong. No dikit, addakid daw ag akasukat ti may tulong ka. Anya? Ay kat, kabalan ka nga isa pulan iti pagtrabahuam. Basta adda 5,000 paray. Ha? Win, no adda 5,000, matulungan ka, itamot lang. Ay, pasensya kang paray. Awan kasta kwartak ita. Ay kat, no kasta nga raod pare. Pasensya ka na. Awan mo't ti may tulong ko kan ka. Anya? Ito, itilaglagi pa, parilayaw. Narigat itan ti agsapol iti trabaho no awan back upper mo. Ha? Agbayad ka pa yung muna kanyak iti 5,000 Sakbay nga isirek ka iti trabaho, parilayaw. Di ka lakit din tinulungan ni Leo. Kaasi mo't ti panagbiagda. Agad adal pa'y iti kolehiyo di may isang anak na. Ay. Awan bibiyang ko kinkwa na, bakit? No adda ko mapagbayad na kanyak, matulungak. Kwarta, ti masapul itan, Angela.
Kaaruba tayo ni Leo, mani. Nasken ko maatulungam. Anya laki din, Angela. Jak kayat adadailan ti oras ka, iti kaskin nila yaw. Uray man no karuba tayo. Tay ko ngarudain, kwarta ti masapol itan na panawin. Anya? Kakaisuna nga do ti amamo ka negosyan tay, kun kumpanya ang mabalin na pagtrabahuan. Para matak day ta abambanag, tapno maadanak iti kwarta. Nay, si kamot ti malatiw diti balay may kasinsinaya. Wan, kasinsin mani. Anyat umay mo gagaraan aya diti balay. Kwa? Kasinsin? Umayak man agkid daw ititulong kan ka. Anya klase ti tulong dita kasinsain. Nadamag ko nga adun din na isarrak mo iti trabaho. Isu nga umayak kumamot agpatulong kan ka. Ah, no kasta. Kayat mo may tagtrabaho? Wan, kasinsin. Nabayagan nga agsapsapulak iti trabaho. Ngamawan mo ti mayat ang mga lakanyak. Kasta ka day kasinsain. Wan insan. Narigat nga agpaiso. No awan ti back upper mo ako nada. Imbagan ka taado ti am-am mom a negosyante. Ay, talaga nga daw ti amok ang negosyante. Taman nakikayima kasinsain. Napigsa at tupay kin ni Mayor. Close friend kami. Best friend kasjay. Ha? Wen kasinsain. Saan laan ni Mayor ti close friend ka no best friend ka? Best friend ko pa ni Congressman. Ha? Uwi na. May baon ko pa ni Congressman ang agtimplay ti kapek no mapanak ni opisina na. Anya? Ay, uwin, kasinsain. Kasla agkabsat ti pangibilbilangan may titungkal may isa. Kasta ka di insan? Wen, kasinsain. Day ta ti rason no apay anagadumat tan tinamamok a negosyante. Babaen ka dagiti gagayem ko a politiko. No kasta. Matulungan nak nga ron? Ay kat depende day ta kasinsain. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Matulungan ka no adda 5,000 kasinsain. Anya? Adda bayad ti maitulong mo, insan? Ay adda kasinsain. Money first before tulong. Agpili ka kasinsain. 5,000 wino trabaho. Ay, awan kasta kwartak, insan. Dakla unay na ta 5,000 akid daw. Utangak pa ila dyan 5,000, insan. Ay, madi Apay mautang ayamot ti trabaho kat saan may? Awan pa'y pangalak iti kasta agatad, insan. Makammo ka kasinsain. Amumatay na narigat ti sumrik iti trabaho ita panaway na awan back upper mau. Agpanunot ka na imbag kasinsain. Kasinsin mo pa'y ni Aya, ngam di mo matulungan. Awan ti kasinsin no may papaniti kwarta, Angela. Napatpatig ti kwarta ngam dagiti kakabagyan. Anya? Adda ayamot am-am mo kakabagyak no may papanin iti kwarta. Uray asino pa'y akabagyak tagpatulong no awan kwartada. Jak ida matulungan. Period. Adda manin nag-text message kanyak, bakit? Nalabit niyag patulong manin kanyak na daw. Ne. Agsasaro no, ti-text message yag sang pa'y. Ay, nagrigatan ayat ti sikat a tao dito lugar tayaw. Siyak amin ti asit ganda. Makamu ka iti madingar aramidem, mani. Di ka rata nagsasaw, Angela. Ikaem mo latan day ta, naglawa ang iwat mo. Anya? Nagado ti tattao di taruar, mani. Asino dagi tattao? Nagaduda mo't niyag paisaw. Anyat gagaraan da nga, diti balay. Saan ataga dito'y dagi tattao, lakay? Huwag niya rod, bakal? Diyak ida mairupaan nalabit nyo may dagpatulong kanya. Agdinamag ngaminan, tinagan ko kadagiti tattao ngagkasapulan niti tulaw. Anya? Mabit lang. Taindapan, kasarita na kita at tao. Sabay lako mata matulungam di anak ko ang makastruk iti trabaho, manay.
Depende dayta, nana. Ha? Nakita mo't siguro, dagiti tattao nga masidig kanya kita isapa. Nagadaw, ti agkasapulan iti trabaho. Ha? Dwalaeng ti mabaling ko at tulungan kadakwada. Gaputa da pagbayad na kanyak. Anya? Agpabayad ka ti kayat maumanay. Ay katwan, anana. Nalawa ti koneksyon ka. Amoyo mat nga doon amok ang negosyantay kan politikaw at tumulong kanyak. Manay. May salaeng nga awag ko kadagiti amok ang negosyantay wenno politikaw. Matulungan ta kaon. Tulungam ka din di anak ko nga uray awan bayad na. Nabayagan ngagsapsapol iti trabaho. Ngam awan masapulan na. Ay na, nana. Imbagag matin sa anak ka basta-basta tumulong. Bayadan dagpay nga mo na, sakbay amatulungak ti anak mo. Awan 5,000 a kwarta may manay. Utangak pa'y laang ano isaw. Sana mabalin na na. Kastamot lati ibagbaga dagiti daduma ngam jak pinatgan. Anya? Kwarta itan ti masapol, nana. Napatpatag ti kwarta ngam dagiti karuba. Anya? Agpatpatulong tupay kanyak ni pare Leo. Ngam jak tinulungan. Kaputawan mo't kwarta pagbayad na kanyak. Anya? Ay, agpatulong ka lang iti sa bali at tao na na. Jak kayat agsayang iti oras kan ka. Asino di kinasaritam iti cellphone? Nagbayag kayo mat nagsarsarita. Kinasarita nakman di admin ni congressman bakit? Kat? No kano adam amok ka mabalin niya trabaho di kapitulyo ah. Ha? 5 at tao ti masapol na. Apag isaw nga adan nagbayad kanya at tao nga kasapulan iti trabaho. Isudan ti una nga isirag iti kapitulyo. Ay namani, intun kwan maamuan ti gobyerno day tangar aramidam. Dakas kan? Anya laki din ni bakit? Di ka kadimadanagan. Malakas ako sa gobyerno. Amok ni congressman. Ag-best friend kami. Sapsapulin na kajay lalaki ang nakatakder di tarwar mani. Apay ka now? Jak dinamagan noan niya tigagaraнаkan ka. Nalabit nga may patulong mo dahil alalakay. Papanawa mo. Apay apapanawag nga kat di nakapay nakasarita. Langan natin awan pagbayad na. Iso papanawa mo. Anya? Kita man na itilangan na. Nagmursay. Kasla saan nagdigdigaws? Kasaritan pa'y nga umuna. Narigat mat no papanawag latan day taatao. Sige. Siyaklatan to, masidig ko na. Jak kaya tapaster kan diti balay, kaputa nagmursay. Kun kahit nagkasapulan kamat iti pagtrabahuan, iso ngay masidag ka kanya. Huwag kapsat. Agkasapulan na ka talaga ti trabaho. Patya ka matulungan na. Mabitla nga kapsat. Nakaamuam nga doon tinatulungak may papaniti trabaho? Mabigbig-big kang aminan, kapsat. Hamon ti tattao tinhagan mo. Imbagada asikati asitgak, maring matulungan nakmat. Depende dayta, kapsat. Anya depende, kapsat. No adda 5,000, matulungan ka. Masapol pa'y ka di nga agbayad tapno matulungan nak amakastra kiti trabaho. Ay, wala kapsat. Masapol unay dayta. No kasta nga rod, amin na natulungan man nakastra kiti trabaho, nagbayad da ken ka iti 5,000. Correct, kapsat. Nalawang amin ti koneksyon ko. Gobyerno man, kan private company. Kabaila, ti mga ipastrak iti trabahador. Kasta ka di, kapsat. Ay, wala kapsat. Bayadan na kaun, tapno maadaan ka mo iti trabaho. Sige, agbayad ak kapsat. Ngam saan pa'y nga ita. Anya? Agsubli ak, kapsat. Emat kanton, 5,000 apagbayad ko. Ay, nagganasan no kasta, kapsat. Saan lang 5,000 ti bayad ko kan ka, kapsat. Anyat kahit mo sawan, kapsat. 10,000 ti bayad ko. Tapno sigurado ang maisapulan nak iti pagtrabahwak. Ay, wow! Nagganasan, kapsat. At dapay gayang bonus ka. Gapo iti day tanga imbagam.
100% amaikan ka iti pagtrabaham. Urayan na karod kapsat. Agawid na klabi iti jabalay ko. Inakmangala iti pagbayad ko kan ka. Ay, nagbayagan aya your oray ngagbayad iti Gismail, bakit? Ay namani, madiday ta nga aramid mo. Sing-singiram dagiti umay agpatulong kan ka iti trabaho. Anya laki din ni bakit? Di ka din kumontra. Nay, da nagsardeng alugan di tabatog Nalabit nga ison di, Iso ngagpaisaw. Ngam, damat ka kadwa na alalakay. Ay suslakay, umaydan ditoy. Pasensya ka no nabayaghan ka nagsubli kapsat. At to'y hindi 10,000 bayad ko. Kasukat pa ng tulong mo kanya kagtrabaho. Ay, uwan kapsat. Agyaman na. Munting nga rin. Oh, Happy nay. Happy pinusasan na kapsat. pulis kami. Nai-report ka na kami ti illegal nga aramidam. Iso asumurot ka na kami presento. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, tulungan na kanjila. Ay, tulungan na bakit? Diyak kanunungan ti mading aramid ti asawak. Tiliwan yun, sir. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, diyak kaya't. Umaykan kapsat. presento ti pagpalawagam. Sangwan ti basol mo itilintag. Umaykan. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, pakawanan da ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.